Ministerio de Educación toqiykirirakaja yatichirirakaroja aka herramientas virtuales apnaqawi uthayapatakiwa yaticha wayapjaraki uka toqi yatintapjaraki yani. Los procesos en cuanto a lo que Askinjama, acá parte curricular, ukatja gestión administrativa de subsistema toqich amancha ñatakiwa. Acá jueves oruja yatichirinakaja, acá subsistema especial toqi yatichapki, hupanakaruwa, kunaimani amdanaka yaticha siñapatakeja, yaticha wayapjaraki. entonces, según el Askia diagnóstico tratawi utjawi panja, unijawi yatarakiwa, kaniwa askinjama plataformas toqi, apnaqawija utkite, ukatawa hichuroja hupanakaru, kunjamasa aka plataformas toqija apnaqataspa, ukatoqija yaticha siwayaraki. Ukatja viceministra de Educación Especial toqi irptirija sawirakiwa, askinjama, yaticha ñataki kunaimani plataformas toqi utchi ukjaja, askinjamawa uka, yatichaña toqija ch'amancha siñapa sasinawa arst'awayraki. posteriormente ellos van a bajar a lo que es la Akama yaticha winacampeja yatichirinakaru ukatja facilitadores ukjamaraki au kitaikanakaruwa uka toqija yaticha sirakini. los padres de familia. Irpreja sawirakiwa aka yaticha winakaja aka arsoi toqiwa yatichasi sasina 2021 derecho a la educación arsoimpi sasina upaja arstawiraki.